mayambo amuk tolabana na ehangna taramna ukseri koina mamangi ani suba topic hape tare ishorna ekoida sayeng amasung athembasing ya lahalipse kadi kino haibigi pandam tara adugi maramda tamkhre koina aduga James 1 gi 12 ta haibigi matuina haidiba sayeng yam silai se kadi kino haibam tanai pajarake. Blessed is the man that endure temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord promised to them that love him. Ekoi mi se athemba nangi ba mi ado yai phabani maram di mahapu sai tawko matam da kaido ba ishon ai khoida Araankhubam gi luhu ba do khoida pigani ha masi karam ba mi da pigani mahabu nu si ba mi singa si da pigani ha isna sa ekoi na Prabhu Jesu Christ gi da ma athemba nangba matam da awa nangba matam da kari tawni ha ba matam da ekoi da Araankhubam da phangani masi ekoi na ishor gi phangwa lemna piba tugumba por makal aduni ngasi hairibasina ngasi gi top third roiban numin haitare masida mo koine nei nase ishona ikoibu why does God tries and refine us ishona ikoibu karamna ikoibu sayeng tobra karamna ikoibu sengdopra haibase masigi maramda ikoi ngasi amu tungchin minasi aduga ikoi gi awana ngasiga ishona ikoida pigeda ba mating mangal aduga amuk sangdam naraga ikoi amuk yengsi masi ikoi ni yengminase koi ishora hana prathana taminase sagada leiba yan shawa thuja nai ba paisho na po hinai de tana thaga sereipa asigi numit asida su koi nei pa na nei koi bu karamna chayeng tobra karamna koi bu singdok pi bra hapsi maramda amusun na kimingda Prabhu Jesu Christ mun khoina awa nang liba mayam asigi na khoida bibi ke da Araankhubam aduga changdamnaba haiba sigi maramda khoi ni ne ga tobi masida na ki thawa sang bidra kangan view ai na ngam khudum na ki aning bi wahin bi pa na ki aning bana taba amta khoina nang da pa ha na wahin bi pa sho tari ko mi kun khudum ta suna ki ma pa nai da thousand bor to pina Prabhu Jesu ni khoi ni amen. Han batek se koi pamina se madudi Isaiah 48 ki tenda hai behold I have refined you but not like silver I have tried you in the furnace of affliction ishona hai sida Israel masa singdam hai bini kan aina na khoi bu ko sengdok pi hai kamai sengdok pi hai matamda silver sana lupa sengdok pagum na sana lupa ai kai do khoina sana su mi sna kamai toi mokhoi gi maida podonda tawraga khoina kamaga madu yaw ba macham sana na taba thopa datu singdo chakthen ba tu singdo ki thabak toi lupa gi so du mai toi atugum na natte he ko kamai in the furnace of affliction hai awa anangi leirangda khoina furnace have the leirangda aikoi bu singdok pi jot singdok ko matam da jot ai kai do gan or aseng ba khoina jansin bu or dei aseng ba jot se sungdok ka ba matam da mai tharaga mai gi leirang acho ba tharaga mai gi temperature do yohla kan sakthi la kan jot ki temperature do yohla kan me petho la kan da mai aseng ba jot do phangi adu mai tau dana adu gumba aikoi gi furnace si kaina awan na habsne khoina sho gi tamak asumba sappa matamda awanang athemba laiba abase masina ekoibu masigi mapana ekoibu sana mede ipugumna ekoi etani habsini masini Malakai 3 to them 2 ga 3 dam ai pajarke behold I send my messenger and he shall prepare the way before me and the Lord whom 3 to the ai parake to the but who may abide the day of his coming Prabhu na ani shublenga pong batanda kana makna lapadu kana leiba ngangani havne ko who shall stand when he appear mahangna lapong batanda kana lepang ngangani for maramdi he is like a refiner's fire aduga mai haidi koina jot pu sengdo iba aduga kanba mai sak pa sengdo ni ai aduga kanba mai kan pisan do aduga mani hai like fullers of God aduga si fullers of hai adu koina thao so bai di koina kaino koina
sana suba missing a Mokogi, Sanaba over Patabas and Dopa, Morakai Sindo, Shamdonagi, the Mokwadi Pava, Adumas, Sapon Makursing, Adugumba, Pibugumna, Adugumba Ni Hako, Masi Shoila, but the Kanalekuni. He shall sit as a refiner and purifier of silver. Mana Sanalu passing Dopa mi Amaguna Pangani, he shall purify the sons of Levi and purge them as coal and silver, that they may be offered unto Lord as offering in righteousness. Aduna Levi Gimasasing idea Quaini, Hoina, show the Makabok, Kudemoxe, Masi Sanalu passing Dopoguna, a Quain Mapung Pana, Shendokani having Snosha. Masikaram among the Sendokani having the Quain Sanalu Pada, when the Sendopogumna, Hoina. No trial, temptation, affliction have a one Christian, a one trouble, tribulation have a sigma pan equity, is shown us into Emmy, Masigma. Duga, I therefore for the God will wash and purge his people by the spirit of judgment, by the spirit of burning hanko, Maishapa, Musum Wayan Bagi, Dandi Pibagi, Hawaii, Aduga, Maichapagi, Maichahan Bagi spirit, as the Hawaii say. Machine equibu, some token equibu sendo pigini. Machine equina, around the moment and nation that the Pidram assassin, when say Humdram Babylongi, Makata captivity, Makata lady with the Carigino, Hiber Matamda, Shon Hibe in the big Mokoi with Dundee Piraga, Yenava sing a dugi Marta Sakai, the Mokoi, Bata de Pomokoi, Shoy Pan the Pangdi Pogomokoi, the minor token him. A dugum equishu, Togani, Habsini, a dugum among the equipu, Shendo Pigini Habsini. Aduga job Ishona a quick bukari the mock and Dokadon have said Konyangi job key 23 tender. When he has tried me, Mahana Ibut saying Toba Matamda, I shall come for a score. When Ranson and Nekibudo, Karigamo Koina Shona could attend what saying Mamse Jahalib Sikari no Matana. I could just sound on the same Nagita Mutane. I could Lamsa Sasa the draws Amot Padatu Karikra Wangan Sana invite put the Tantra Lamsa Sada Miamdo. No in a late Nagi, Christa Lamsa Samanaba, the minor lane Nagi than what could be told me have me. I just touching it. I will make a man more precious than fine gold, even a man than the fine golden ways of Ophir. Machine have you know, I don't know, Israel Matam that is Sana, quite a same upon the Ophir, Ophir the lady of Pangib Sanat, quite a shame. The lady about six was not do the Gihan and a quick in a Sandokani have never. I do not do with the Sandokai, Sanama of the Sandokai made the twin and then but I do a dross Makaido Madujawa, a sing the Badatu Makai, Sanana Taba, a top of Posak Makaido, no make a hala mangan. But the might open a quick consider Jukadova trial attempt but saying am la posina, a quick consider one Sanam Sazata, Lady Soeva Christi Nataba. Wang Sang later time palm with the Weber, Lamsat has a tap attack with the Urzu, Punama, Duke, have him Matanda. Man, when a quick sack and gay never quit the life at Timber Singers in a quickish, a sadigi, Matam, one step, one day at a time, a duguna Matamam da Ama, Dulurum Matan Amamu, a dugi compound, a quick lock at Pani, Hibes name. I just one game 25 time. I will turn my hand upon the Ayi Kutsen Hoida, Nakota Nakwanda Tagani. Purely purse away thy dross, Nakoida lady was saying the Makaido, Datu Makai quick lumps as a Makaito Loinus and Dokani, take away all thy tin hand. Then I be saying the Datu Sanana Tabadumba, Osato, Nakodi Loish and Dokini hand. Quick lumps as the goal I have the kind of Christi Dharmasemba, the goal I have the Sunday never. Adum Christi Dharmasemba, not a quiggy, Punsida labor, Lamsas has a Makaido Kedoba, Ishona, Loina. Trial temptation had you quina. Affliction, what neighborgy, a one have ziggy mark the co, minus a tipum equage. She roll is one quick on the sailor. Quina Manipuri paradise, Tawal Kongi, Quina Tongjao is a pupu kind of Abra Kahinaba, Tawal Kongi is a pupu kind of Abraham. Suppose have a missioner, Sapu Omal were a pomatum. Tak gay. I do you kind of Jay native. Mado, Jadri made it Sapudo, Kalu, Snausa, Kaikan, but may it permit on the Sakai, Adugum, the Sakai and item of Pazanine, tak Jay. I quit a one labor, affliction labor, one tribulation labor, Mams, and I quit to a video. Quite here, a sienna. Lamps had to Henna, Sumnaling item of 10 habs in machine. Maduga, probably Psalms 26 design. Show you why arms hanging high. Masika nona,
as silver tried in the furnace of Adam, purified 7 times. Tare election dopa, Lupagumna, Shogway Sing, Adumaituna quick punchid, Tare election dopa, Lupagumna, Sanagumna, quick punchide, Ishona Sing and Lupami, Hypocene, Sumaito in a hypo. Later, Yampazava, Lupi, affliction, crosses, temptation, adversity, and our better trials are God's workmen to refine us, sanctify us, feed us for the heavenly canaan. Aqui saga que porque da hapsan ngai da mo khoi da laiba awanang sing processing haidi akhoi na Christian dharma gi chapam matam da e pa thing ba pire ba myam do adu cross ni atem ba sing adversity akhoi gi hengna ba lai ba myam sing adu ga akhoi da laiba ton ton makhni saying sing je masi kari gno ishor gi thabak shuba mi amagumne kai dawna ba akhoi bu refine us akhoi bu sing do ngai gi da ma akhoi bu sanctify us sanctify have je refine adi refine sanctify winning I the English ki wise you can manipulate I look for the young way refine you sanctify adu katang di kening waje feed us for the heavenly carnal could matic charning I the kun lak never adu national sa ishona ikoida loina ma athemba saying what neighbor lady bang the my the propose section one neighbor hat but 2% singba puna mag halip se kari no ID ikoje mapung phawa pangai koina Sukumati awaban of Matung Kitawa, where Araankhubam family. When the time one how wine Tatum Sadun Lega, a queen or Chakadamota, proposes to Christa Gidam, Sukumati awaban and Lakan the queen, Sargasalagahi, she was so I neither but low man never consider Panguda equi, quite the give Matic Chab or Bible lesson Matthew 16 Sunai Hagamatanda, me amana Sarga. Mi amana time pan with Sanalo Palan to Makai the low in the Panjaraga, I Tawai can bung under the Karikan. A coin of Tawai can bung and have the coin of Sargasalagadi, but not my coin upon it. Sargasatragadi coin upon a larry like you were a person of Piaget, doctor, regular IS officer, prime minister, whoever we are, when one go away, I do a coin of Sargasatragadi to Canada and teaching of the time on the company. Coin sure, I do a coin light of boys, coin short the Tazaduna. Sarana Mahilaga, when short Hazaraga Taragati, Quakedova, when I read short high between the Queen Commoding between the Salary, quite Araankhubam, many have said, must see short quite a PB criminal. Aduga Moko Yeminasi, a coin of Probusi Sukista Gidama, a one and by Siga, a quite a Piraka of Araankhubam, a cigar, sang them never say, Kamina Ishona, when the sang them nay, Paul, sang them nay, Habsi, a seaman in the Quay Yang say. I could Araankhubam Pangagidama. Propose Christina, Sargagin Waiba, Mating Makin Nintogi Singasan, Nintogi Pigeon, Nintogi Luhuk, Sugamatic Weba, Magi Angamba, Sakti, Hak, at Loina Tadogama, Tying Pan, the winding line of Imum and the Josek Imum, Sura the Saba, Sudra the Sataba, but I be Imum of the Mark Poki. I do lie about me among the thing that my child sing at the Hakin and the Mahamasana Kangi. Adugaman, a wabado, Mamma Salmon Su, head Sana, Mamma Pabu Mateng Pambangamba, but Sahi Tanka Adudegi Mamma Pabu Mateng Pamagamas Lapinas. Don't Sura, don't laugh. Aduga Roy with the manner when a Calvary that quaid them up, eat Taduna, Time Pan put a monkey papi than the Kudemoto quaid them alone, the Pangaga, Mamma Suki Mati Awa, Nanaman, she beginning, guess money that way be a partnata, Humangi Mota eat Taduna, I just keep it inside. Sinausa, nang ay kita magdali. Nang ay po Araankhubam pibing ngay kita magprobo na sukumati awaban ng kibing sinausa. Ato na ikoysu maagi matong inba koy oiragadi mana to kimati awaban ng agadi ikoysu awaban ng kani hapsi. Masini koy na mo ang nasi sinausa koy na romance ay ki item na mo ipazara kya. I reckon ay na singtani that the suffering of this present time are not worthy. Matik sa deko. Ako na hoji tingna di ba awan ng am se Krista gidamot tingna di ba awan ng ase matik sa de to be compared changdamnaba with the glory which shall reveal in us. Ako na pungdok kita ba Krista na ni subala pa ako na pungdok kita ba matik mangan. Ako na pibi kita ba matik mangan hay de Araankhubam aduki mati maki lomba hay de ba punsi pibi kita ba do ka changdamnaba matanda. Ako na hoji tingna di ba awan ng ase deko. Kasi tani hay. Changdamnaba matik chate ko koi no ti thenari ba ai koi bu thenari ba ji koi bu ai koi na yam na kham thena ko koi na
wa ba bi thuna te khoi na khatang thang na ba wa ngai je de dai bung mi be khoi na thang na ba wa ngai bi de isho nai khoi pe bi kitab Araankhubam mana adu ka changdamnaba mutam da masidi yamna thang ne mo bani have sin sida hai sida second content for 17 naman for our light affliction hai ko pon hai ni khoi gi light affliction adi ayang ba awa nang ne adi yam da ba awa nang ni which is but for a moment we could khatang gi ne ba when awa nang ba se we could khara gi dam ni work it for us a far more exceeding internal weight of glory hai ko masi ekui dam aduna mating mangan gi oiba khal leiba lo banai da ba mating mangan gi khal leiba amna dugma afaba Araankhubam do aduga atudagi hena ko masi akoina khaitang awana ngai ba haiba asina hena bi heli sini hoina haje akoina khaitang awana nanglaga am ishogi sogi matik yamba borudo haita bi bini habisne aduna koi krista gi dum awana nangada kari shuki gumsi koina khaitang nangi bse akoi de shona hena bor bi rakani habisni aduga Romans 8:28 all things work for good to them that love God hai ko sida Romans 8:28 hai hoi da tholi ba khudi makse ke do bone hai ba matamda Romans 8:28 hoi na tholi ba khudi makse kari no ekoi bu phaningai gi dama ekoi bu apa da lamjai ngai gi dama loina mak thokpani hai ba ni snausa atun aina masigi serenji gi khona first part aina Romans 8:28 hai gi do I32 hai gi masida I32 da hai gi ne do madu da mangapyo masina Roman 8:20 ana hai je kari no ID ekoi da tholi ba awan khudi makse kari gi no ekoi bu phaningai gi da thon ne sina ekoi gi phaningai gi da ekoi gi phatningai gi oi budi kari su thon na te ekoi na Krista gi ming da si ri bse ko na kai pa da si ba nang be ningai bse kari no ekoi phaningai ni ko na Krista gi da mu sir de koi Araankhubam phang sina koi mi ka thoro da koi Prabhu gu loina na le mina ra ni sina sin madu gi da makta ni have se when a come see aduna sida all our suffering sorrows all our temptation trials all our sadness and griefs all our persecution privation in short all things work for our good all experience and circumstance are God's workmen whereby good is brought to us and masi sigumba writer amana ye aduna masi akoina have je kaino punna masi akoida naiba awan khuding se akoibu hena phaningai gi dam afab lambi da koi da laiba punsi da Kristana mo obi punsi da laiba myam je punama afaba khoibu semningai gi damak tani haibisne aduga kwaidagi lamsat phaba mi sing aduna kwaidagi awaba thing na ni snausa aduna khoina Revelation 7 the ko 144,000 Revelation chapter 14 da yauri makoi gi lamsat sajate Krista hek mana Krista gi ngam thang da laiba adu mi kang pam le masi maram da so khoina Revelation ina ba matam da amtang khoina nai nazarakani ina Revelation gi series matang naw nai 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 jimuni adubu aigi laptop se yadab number moidana khoina slide show ina fazna kapaga khoina ulke tawne adubu laptop se yadab taraga su khoina chinna oina sumaina hairega Bible gi texting do thoraga quotation history degi piraba kon me amdu thoraga khoina fazna step by step nai nazage na khale aduga khoina upai leitaba du ain lei mfam ju mai su leitaba number moidani snap se yawna mayong nare aduna matam kharati wars wana sei handak sei simadi aduga khoina aida ngangi ba gi saguraga ngangi ba video je sumaina num thaga sarake adu heyeng matam mai puraga mutin deri khoina mi gumna pazana slide show present toroga project toroga aduna pazaba show yu ba wai singa do mayam hena bhab tan ngai gi share tawjarke adu matam do yungting di asum khoina tamin na ba no tawbiu aduna ai samon singa no tawbiu adu ka khoi nei na biu aduna asum ba do loksan biu adu sumdraba loksan biu ko kana umi am ngang bo su Bible mu tu ngang de ti loksan biu no ai na ngang ni base Bible gi mu tu ngang thai loksan biu don't believe me ai u thaja ganu Bible nai bo ai thaja biu hai bisni sinau sa adu gi dama silere aduna haiba 144,000 je revele Daniel 21:2 da zu yaure adu haiba mi kanglop se mo khoi gi lapsa sa sa yam no wang maram di kari kino haiba matam da mo khoi na Krista gi dama kwadi awa ban ne haiba mi chinga to triumph of trouble hai ko success never was Daniel 21 da iba biti bida apang da thok ki da kwadi awa nan haiba da mo khoi ni theng na ga nei ba mayok na ra ya ne aduna khoi ju Krista gi dama awa nan amna nang ba kali ba kai kai da wuni haiba matam da
ai khoi gi lam cha sa da che yam na phai Krista ga na mi het na ba mi sing aduna he na mai ki lam cha da phung de ba aduna Daniel da su khon sadam ma sa ha ju mo khoi da thengna ba mo khoi Prabhu Jesu Christ mo pun si da thengna ba me am je mo khoi gi lam cha sa to wang bi mar mo na thengna khoi gi lam cha sa che wang de khoi awa na yam na thengna ni ha ne aduna khoi na awa na yam na thengna drib se khoi gi lam cha sa khara han tha ba gi ni ha ne aduna awa na yam thengna se khoi gi lam cha sa de ha phani ai gi dam ha ne sto ga rom amu yang se sidai Romans 12 that rejoicing in your hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Aduna na khoi asa adu da harau zo na khoi na awanan ta ba adu da ko khang ba khalu adu ko lepa nai da na khoi na partna to ha khoi na temptation na ko matam da wan na ko matam da khoi nu ti khoi na to da ba ya da ba se de khoi na partna ha se ne sna sa partna ya de khoi pun se de hing so an mo partna ya de de khoi na temptation ai ba me am je khoi na theng na ba ngam moi adun hai ba me am je khoi na theng na ga tam ni lepa nai da na partna to se adu ga Deuteronomy 33:25 da sunai as thy days so shall thy strength be he ko ai khoi gi matam gi matung ina khoi gi pangal pe bi hin ai khoi na theng na ga da ba trial temptation do adu saw ba pik pa adu gi matung na ai khoi ju kai do ba ai khoi gi pangal su pe bi gini have ni shona adum pe bi gini sida as a trial come the power of God will come with them ai khoi da saying la pom matam athem la pom matam kai khoi da them ba shon ya halib je kari no hai bi matam de shogi shakti do khoi pe bi ni nai ni shogi shakti do khoi da la ngai gi dam tani ha ji sin ni khoi na ka ru de se ju ga mu khoi na yang she Job 13:15 that though he slay me yet will I trust in him Job ki thajar je khoi le je so na ya to ju ai ma ba dum thajar si gi ni ha ni ai khoi adu bu mo gi thajar bu do khoi da le ra sina sa ai khoi mi na Krista gi mingi da mai bu on nei ra ju ai bu halab ju hin mai tharab ju ai isho bu ko ya da ba ju shu to to roi ha je khoi le ko da ni si ra ju ma gi da mo si gi ni ha je khoi le pa ngam ba mi sa am mo oi se sida ko sida hai aduga Hebrew 13:5 that I will never leave thee nor forsake thee awan ta ba matam da khoi na Krista gi da mo awan am nang ba matam da ko isho na ai khoi kai dong da tha do piru ha I will never leave thee and forsake thee ai na nang tha do tu na kai dong sal ai na nang su nang kai dong su kau thok piru ha se to si khoi na matam ko din da kau ba se khoi na them ba myam na da isho jo anum loi na biri ha ba se khoi na kau ba ta ni adu 2 Peter 2:9 ko the Lord know how to deliver the ungodly out of temptation and khoi bu godly khoi bu the godly dharma sem khoi je kamai to da them la khum matam da madu de ki kan thok pi kini have se khoi na shona khangi adu ne shona khoi bu khangbi gani I shona kan thok pa gi da mak sembi ri ba thora ma da khoi na harau se adu na khoi na mathang gi topic am da khoi na la khani temptation and resisting it athem ba se kamai to na khoi na khudum sangga da ge masibu karam na overcome to ga da ge have ji ki maram da khoi na mathang gi topic am da mo khoi na lak ja ge adu ni masida khoi na yeng che adu Matthew 5 ki 11 12 ta jo khoi na hai gre ai tang pha ja ke ma se 5 ki 11 12 ta sida Blessed are ye when men shall revile you, persecute you, shall say all manner of evil against you falsely for my name's sake. Rejoice and be exceeding for it. Great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophet which were before you had. That's it. Aduna kona Krista gi mingi dama na khoi bu awa na ta ba mata na mi na thi na chai ba mata na kong ban ma khai ko ba mata da khoi harau ha ni maram di ai khoi bu on nei ba mata da khoi gi mana se sarga da khoi gi mana ta sa na kha pi ha sina sa ai pun si da khoi na Prabhu Krista gi dama Prabhu Jesu Krista gi dama awa na na da ai harau maram di mahang na khoi gi dama mana sa on kha pi ha awa ba na da mi si na to mana khau aduna khoi na Acts 14 22 the when momang the 22 12 sorry 12 Acts 14 22 high him now we must through must tribulation enter into the kingdom of God has when one khang basi ma pan when show in thola ba ta sangatam ni one khang de ga when show in thola ba ta sapung mo he se when ka kum si aduna matam kuding de when show thajasi have seen Proverbs 62 Psalms 62 I types
Psalms 22 for our father trusted in thee. They trusted and thou did deliver them. Ishona ikoi thadaji ishona ikoi bukan bigini. And first lesson of writing that in everything give thanks. And the hiram kuting the isho thagalo for this is the will of God in Christ concerning you. Nangi maram da ishona shogi ning musikeno hiram kuting da koida awam nang lagasu harau lagasu kudong thiba nang lagasu sira kusu Christ gi da musibo words kan isho thagasi hamne masi koi phangai gi da mangni aduga khoi roi ba text ko chale Romans 8 da pastor ke 8 ki 35 te gi 39 da haibis basina maslage 35 te gi 39 sida shona ekoi bu kanana shogi nusiba de ekoi bu khaidok pung ngam de who shall separate us from the love of Christ ekoi na shogi nusiba asidegi ekoi bu kanana khaidok pung ngam ga de shall tribulation or naibna or distress pung wabna or persecution or naibna or famine chakangna nakedness fisheningai thongai leitabna or peril kudong thibna or short thangna thang yalaga khun sibna haiba myam asina kana awan myam la temptation la khoi food sebe leiba myam se lak basina ai khoi na Christa bunung siba Christa na khoi bunung sibi ba sidagi kana na khaido phung ngudage siniko as it is written asune for thy sake we are killed all day long khoi Prabhu Jisu Christa marang gidam khoi je loina hade habne adune khoi mamang da ju Jisu Christa gi sabok singdo Prabhu Jisu Christa gi sabok singdo awan nang gi sin masini putna muksin nang gimni we are accounted as sheep for the slaughter ai khoi je hat mi hat pa ya sa hat pa adugi hani ngai gi da pusala ko sa do the mind masing thi khrabugum yon khrabugum na ikoi Christian oi be khoi je adu maina khoi gi punchi le karbni ne nate ko in all these things we are more than conqueror through him that love us akoi bunung sibi ba adu ni mapa haide ba myam awan tribulation distress famine chakang ba chaninga le ta ba chara hen ba one ba myam se masine kai da wi haba matam da akoi je shobu akoi bunung siba ma ki mapa na akoi je hena joy oi ba do oile more than conqueror joy ba lang firan ta permission do atu degi akoi je helale haveness for I am persuaded a one I was that neither death asiba nor life ahingba nor angels sagadut nor principality angamba thousing nor power sakti sing nor things present hojik laiba iram sing nor things to come tungda laktabasina nor height awang basina nor depth aruba nor any other creature atopa jivasina shall be able to separate us from the love of Christ which is in Christ Jesus our Lord. Aduna Christ Prabhu Jisu Christo manda laiba nungsiba se haiba awaba asiba anemba samudrina haiba laiba toleba khuding asina maki nungsiba asidegi akhoi buko khaidopong ngoda leite saitana akhoi bu ishobu nungsiba duri khaidonia khaidoani ai dam awana myam je lai kana reformers ingi wari nainaba matamda John Wycliffe Hus Martin Luther makoi John Hus adugo Jerome maroina makoi ki panchi wari ni neba matamda makoi buko chumba ishoyo pausan dokide makoi hinne mai thane to John Hus ki wari da jo ma bu hinne ne nanga dudi nana takpi tambiri dor adi hai ne mana yaro man how ron mai tham tam de shesha Jesus thou son of David have mercy on me David ki masan pa Jesus Christ ai buko bo pipiu hena man loina joli na punjala sibu mutum shei sha masana ko mai thawai sina ko kaiduba mai na ko mai masa pum loina sak thek tri paw ma shei sha sa ka ko man ngam me kai shei sha kan si ki ni sina sa ka thum hai de mai me athina hale nupi angang phawa makhoi na kaidoi makhong na thori na sing na sabol sing na sengai sagai han mangak to kwasa ti adumaina koida sumaina Christian oi sida thamaga chap ka aga hatne mase atam thibu mo na cross ta pangthina hapna kaya samar ta langchalaga gladiator kan film da gai tawriba adumaina samar ta romance na langchala khana mo koje saga lanthena sana macet selaga sahlaga halale sumaina ama thenari sinsa adugumba sibo am thenaba sinna kaidoba makhoi na Christa bunung sibatu de ki khaidon ai khoi chuko
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯏꯁꯅꯥꯎꯁꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯋꯥꯃꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯑꯔꯥꯟꯈꯨꯕꯝ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯗ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯦꯝꯂꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯖꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯑꯋꯥꯃꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯋꯥꯃꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯣ ꯊꯦꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯔꯃꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯅꯈꯣꯏꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯀꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯦ ꯆꯦꯠꯅ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯅꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯠꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯥꯃꯟ ꯅꯪꯂꯕꯁꯨ ꯅꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯗꯨ ꯅꯈꯣꯏ ꯂꯧꯖꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯈꯣꯏ ꯇꯥꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯛꯄꯗ ꯁꯣꯏꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯅꯩꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯃꯄꯥꯟ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯄꯣꯔꯗꯨ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯁꯔꯒꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯄꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯔꯥꯟꯈꯨꯕꯝ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯄꯤꯕꯤꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯄꯥ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯕꯣꯔꯗꯨ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌු ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯄꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯥꯃꯦꯟ